chichikondo kinchako ela katumbi maboto ye muye ningu kana ye muye ningu chikapa ni mumbu jimai badi mwa kuyaka mwakijila ba mwakijila badi kaba imwa kuyaka mwakijila basomba kumbanza badi babenga badi bwa kuyabai walu bantu badi hanyima hakatumbi ni katumbi mwina bumuji mwana ni masungula aka kwa ngula mpasuto ukaduke katamba ka kwa hokanako ukaduke banu bwani bamwela mabumuji ukasayeko waamba ni ulimwamba ni bangela mabonchi sekeji bali yeka voela meji bwani na ya mu masungula toni kundekele tumayamni abikala mwa kumumbusha mulwa de pere de mer moni kimu julongo lo masungula to ifo tumona makanda katumbi mu election achumuna fachi tumona makandende masungula di mumuchi mona mwana kasai mai na ela fachi beton jibaja le 20 décembre kadika tu cede ku provocation ni ku plan wa ba ennemi to mujimu wa ba ennemi bari bakeba bo ku heta tache d'huile bo ku les jeunes mona ko abu muji benz bo alumfo mo aditunga candidat président de la république uji wenda mu province yonso na yenda mu kasai muji wenda ba mwakijela ku kindu kisangani na ya toni ku katanga nangu susi wa katumbi mwani bena kasai bikala mwa kunyoka fachi nano dibatangela bidibianza ku lubumbashi fumu aditunga kina mwa kubiela dito wali yemu biela dibu muji candidat na umvo beluishabu bakeba heta chako akula kibaruka mema ningambile chinga mwana mwana kasai bwani no kudi enza des ordres ela imabo duela katumbi mabo mwina labo katumbi ngani hadi mutangile heba katumbi ujini po politika mwinani badi hanyima hakatumbi mbangani tangile pinde badi hanyima facha kumbusho bukola bwa fachi tangile badi hanyima henda munu we mwanga tanu mbemba ngayenda na shikamere ngayenda na shimboso ngayenda na shibati ngayenda mumuteka bwa kumukompare kudi katumbi muni katumbi kena kokuto kibaluka indindo ambile nene bana ba mwena kasai bwani kanu cede ku plan wa bena diablo un plan wa baluishi ba fumwa ditonga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to deuxième mandat na shimuchanda mugamu sinye bwani Tshisekedi du mwangata bikashibidila na shimu anzambi mumanya bwani deuxième mandat du koko na katu cede te tuto kwa kijila kwa candidat muntu yonsuji libre hadi musoka mwakijila hadi musoku kusomba kumbele mechini mumanjani mwana kasai ka kulegela diba da kwenza kenda ka jumunashi ka kesa bakakijila muntu mumudiye ya kuchaluto kadika tu oblige bantu ni we muya wela munde ka katumbi uya abi bintu abi hadi babiheta kudibena katangani kudibaka tumbi abu katwenji nangu to bwalu fachina yenda kanenda ku katanga dayera ku katanga kwini kwenze ifula ya bunyi kimbilenga bwani tunyangila mwane tu kampanya kaenda to neno batangila mfumo wa ditongo dini discours mfumo wa ditongo dini bya kwamba gratuité de l'enseignement mu constitution uvana mila itoni mpinje kababa muteka muchenze dito il a fallu avènement wa Tshisekedi wa kuteka gratuité de l'enseignement gratuité de maternité bien swabi muntu dini bilan katulondi plan wa bena wa baluish betuto udini mwakajila katumbia ka mwakajila udi mubenga asomba kumbelu enze ndamalu chibika imwana kasai wa meji ndunga nyumene namvote mema fachi mu le 20 hadi we vote fachi to duela ngani mu kwa candidat mo opposition mena candidat mu kwa budumom uduenza bo ngani nangu katu cede vraiment to